Fiesta ng apong iruking na palit. Just for go, eko apa mali. Siguro, Jhoedie Bar, na bayo tayo, pasibayong kutna ni Mutya Ning Sta tam. Lawan talaret ang mapilan ka rin kaya nga letrato, video na niyang lalaban niya na at ating saliw na kayong Kapampangan na ating tigtig. Wow, Nanita background music. Yes, itang theme song na ning Mutya Ning Santa Ana, composed by no other than Kuya Jot Musnia. Yan, pakiramdaman tayo po. Take at it Alventala. away! Talaga, bala ako dati pang rampa yan, pero... Malagud, king kapayapan, king Diyos mag-ibig asal pantayanan. Sipag at syaga, ing puhunan mo, kakablas kay ka, ing lekwan. Inspirasyon na ka, ning kayanakan, sa simbolo ing laguning kay katangbanen. Pangibabo, taring keraklan, tumiraning kislap mo, e namitakpan. Mutya Ning Santa Ana, you're one of a kind, Kapampangan. Bago Ayan. mo, Jhoedie Bar, Oh. ayan, sinendihan na ako. Kasanting na ako. Sabihan ko sana yung magkanta-tapa. Tsaka rin Kuya Oh. Jot, kaya sabi ko kaya, pwede po ba nga ikantaye live? Aliyan, kinong-post kayo mo, pero magkanta ko rin, pero bayak may kanta. Pwede ka na lang may Koyang, tapos ikanta me, Kenny. Ang ini naman, siyempre, taglos-taglos si paming talamitam tamo king kaya katamong Mutya Ning Santana. Clarice, siyempre, curious kami mo. Ot, ngeni mo pa, aisip Wow. makyabe, dakal chances before. Pero, why did you join the pageant only now? Ay, Wow. the previous, no, not now. On Wow, the, English. To challenge me, okay? Opo. Actually, akaligtaan ko po sinabi. Ita po menyambut last year po. Second cousin ke po. Aming abot Mutya Ning Opo, Santa opo. Ana. Wow. Ella po, ayun. Tapos, menalbe, at ko po that time, kantang last year, kaya beya, as, not as a candidate, pero as someone kang crowd, makalukluk, manalbe, inspired by this beautiful women kang stage, ay tapo. Tapos, may inspire ko po na sabi ko kang, kasipin ko kang ate ko po, pinsan ke po, sabi ko, ate, next year, yako naman at Jenna. Uy! Wow! Ayun po. Diyos ko, may katutuya. Pero makanano kami, Pili. Na ikapin ni mag-represent ka. Siyempre, hanggang bisa ka, sabi mo, ay, ako po, makantay-wari. Siyempre, ating proseso. Yes, ating proseso. Makananong may ikang may pili. May appoint ko po king Oh, Barangay yan. San Roque. May Opo. point. Sa ala ng aliwang makyabe, mo siya lang. Opo. Siya lang ang pwede. And, kumusta yung journey? Masakit ba ratang training sa bigdaranan mo? Nanitang peka, mo buring gagawa. Siyempre po muna po, may diet ko pong bongga. Ay. Opo. Nanong leko mo. Ayan. Ayan. Po masyadong mag-rice. Okay. Ayun. Wala pa ang sagyupsal. Opo, bawal po. Kaya gaagkatanda ko mag-samgyup, bawal pa po. Bawal pa. Tapos, may focus ko din po keng training, katulad po keng, ayan po, pasarela training or ramp. Nung makanano po rumampa, tapos keng Q&A din po, ganun. Yung pinaka-favorite part ko po king training ko, yung Q&A. Oh. Yes po. Pero masaya. Pero Mahilig ko Grabe. pong talak. Mahilig ko pong mag... Wow! Mahilig Opo. kang magsasalita. So, Jhoedie Bar, ating chance na mitanggal ko Ating kay... chance! Mayali lang ka! po maging host. Ay! Jhoedie Bar! Bisaya ka nung Pangarap ko maging... po maging host. Oy! Palakpan mo na yun ni Jhoedie. Mami! Wala akong kunanak po. Mami, please prepare the resume. Ay, wow! Prepare the resume. Please submit Jhoedie Bar, ASAP. pabanwata na anyang August 1. Kaya katamong Atsing Malagu, migpaalam na hanggang August 15. Alayo ka no. Uling, Sampaya, Manila Bay. So, wala rin naman po manalilipa mo. Buri na rin Clarice, yung, uling kakatak. buri na rin palang kakatak. O anya namang ketang punto ng ausanda na kayo, Ninong sumambot. Mitala Top na five kung gamat po. makanya. Apat na po. Buwan na mika.
Oh, look at my fingers. Anyang mitala na kayo gamat, nano mo ing panamdaman? So, wala mo po masaya na ako muna at tuna ako ka rin. Wala mo hanggang na, no? Grateful na po ako na nandun ako. Kaya beke po Pomela, Isanwakin po. Tapos ayun, sabi ko, ay kalago mo ako. Dito may kakay kami. Pero kaya puso mo sa palago mo, pero mas malago ko. Ali naman po, ali naman. Malago, miyadyo. Pero, okay, did they consider you as one of the contenders, strong contenders. Anyang tayo, di ba ting makanya ta? Ay, magaling itang kaya, malabot itang kaya, mas kanya itang kaya, makanyan. Daramdaman mo ba ita? Kaya masyadong pa-humble. Pero based naman kitang daramdaman mo ito. Ito po niyan, daramdaman ko po karang aliwa na front runner daw po ako. Pero para ka ako, kaya po regarding sarili ko as front runner kasi syempre atin pa rin room to improve. Kaya ako po lalagay kaya ang utak ko na miyatong ko karang biyasa kasi balo ko atin ko ding weakness, atin ko dapat ayusan pa. Kaya ako po buring pakampante talaga. Kaya ayun po. Ting mig message Julia Patricia de la Cruz, nini. Pinsan ke po. Sabi na, we're proud of you always. Our Mutya, Dianne Maniago, we love you. I love you too. Wow. Kay Bat, anyang inaos di lagyo mo. Kaya kami paparak. Baka niyan, namilyari. Mumuna de po inaos ing first runner-up. So, inaos de po Isanwakin. Tapos kanta pong balo ko na nayako na. Ayun na po, katang mintana po gulot, karing ko po ginaga. Katang ala pa pong camera. Bakit? Ginaga ko po kasi... Bakit naging emotional ka? Kasi lahat ng pegdalanan ko, lahat ng pagal, alang tudtod, sakripisyo, yapin po itong pipulan ko. Tapos kantang, ayun po, mintana ako harap. Sabi ko, ay, ako pagagagating camera. Wow. Siyempre po, itang liquid eyeliner. Ito po. Jhoedie Bar, siyempre rin na mapapublish eh. Retang kaya, crowning makaya. Putay, akin dawari, Jhoedie Bar, matulong itong tutulong makanya. Wapin, ne. O, itang $1 million question mo, malapit ka. Ini ka na ang kutang kaya ka, Clarice, ne. Kayari na ning kompetisyon. Nano, ing minuna mo diling pengan. OMG! Hindi ko po naisip yan, Actually, after po ng pageant, minta kami po keng, bala mo, yosilog something, ganun. Sa Mexico po. Dito po. Pengan ko rice with parang tapa. Ayun po. Silog. Ito siguro yung decent meal mo after that. May kapilan ka. Ay, ali po. Ditak mo po. Ditak. Opo. Kasi bala mo, excited ka pa. may sana na ako po kitang diet. Balak naman yung kumakapakan kayong sobrang saya. Which is good po. Okay. And ako naman din ating bonus question. Tinaka boyfriend? Ay, ala po. Bakit? Makiramdam yung ma. Acho yung mother. Makiramdam yung mother niya. Ate mother. Okay. Pero dakal maglolo, tinamang magparamdam. Yes. So, siguro what's next after na ning Mutya Ning Santa Ana kanyan para kaya ka? So, ngayon po, mag-focus ko mo pa po kaya mag-aaral ko syempre. Pero king December po, kaya be ko Mutya Ning Kapampangan as Santa Ana representative. Ayun po. Pero Jhoedie Bar, nanding kukutangan ko lang di architect leads ampoy Sir Jotne nung kapilan niya tauling menuling corona ning Mutya Ning Kapampangan ing Santa Ana. Palo mo 1990s pa kano. So kadagula burden para burden ba? Challenge para kaya ka seryoso la kano this year na seryoso kami ikaw makanano ka seryoso. If seryoso la po, mas seryoso ko. Yan. Diyos ko, Jhoedie Bar, kasi iyatay niya. Sigurado ka niyan po ang pagsadyan mo na yan. Mag-look forward na ka ba nung nanularet ang dapat mong pagsadyan? Yes po, magplano na kami po, strategy. Secret. Sana basketball mo nga ting strategy. Pota, balo da pa rin aliwa. Secret. Clarice, dakal salamat king oras binigyan mo kaya kami. Congratulations pa si Bayo. And pangadimin Everybody sa winner naman, yung makiabe ka rin beauty pageant sa masnan mo.
Bale mo, abi na ikaing mapiling mumuna or Yes. the next Mutya Ning Santa Ana na talaking korona ng Mutya Ning Kapampangan. Oo, syempre ita mo alata mo naman wish no itang best dalagang Kapampangan yang mag-represent Keti Labuad Kapampangan. Kasi wala mo divine intervention eh. Yes. Sabi na, next itutuki ako kay Nana. Diba? So, mag-pray ka. God will make a way. God will make At Jhoedie Bar, pasibayo tayong akayabe. Ay, wa, i-guess na kang pasibayo. At tandanan mo na siguraduhin ko tang man Jhoedie Bar kaya kananong minuna mong pega. Kaya rin magkabe. Pampanga, Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home.